Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Мен ошол себептен кыргыз элинде кечирим сураймын. Чын жүрөктөн кечирим сурайм. Мени кечирип коюңуздар. Кечирим сураймын. Менден кетсе кечирип коюңуз. Мени кечирип коюңуздар. Кечирип койгула айдар. Үзүр. Прошу прощения за предоставление. Чоң кечирим сураймын. Прошу прощения, больше такого не повторится. Кечирим сурайм. Кечирим сурайм баарыңардан. Простите. Кечирип коюңуздар. Прошу прощения. Да какое нахуй нападение? Ты что, дурачок? Я вот снимаю. Мой муж идет с коляской, он его останавливает, да. Ты меня слышишь? Стоп! Я коляску с рогоком идет. Надо, брат, не трожь его, блядь. Слышь, вы что, блядь, нормально нахуй, ты видишь, он с ребенком идет, блядь. Нормально говорят. Ну остановитесь. Остановитесь, я говорю. Слышь, ты что, не понимаешь, с ребенком идет, Остановитесь, я говорю. Ты меня понимаешь? Остановитесь. А вы что делаете? Вы что делаете? С ребенком идет, повисло. Нахуй ты начал? На что ты наливался, дурачок? Слышь? Подкрепление! Какой нахуй подкрепление? Иди воруй, блядь! Уважаемый! Руки нахуй! Уважаемый! Арман, зайди домой, все. Зайди домой. Удостоверение покажите свое. Вы вообще мужики нахуй? Я не трогаю! Уйдите, уважаемый! Отойди, Я все сняла на камеру. Уран едет! Уран же едет! Я вам сейчас еще раз говорю. Блядь, ребенка моего не трогай! Ассалаумалейкум. Тұрбаңыз, жата беріңіз. Жақсысыз ба? Ассалаумалейкум. Шын учрашып атабыз енді барлық. Өткенде қошыналарыңыз сіз жөнінде маалымат берген да мага. Анан мен продукт алып келгенмін. Айтыштыбы бияктагылар? Келсем сізді Байынсаға алып кетиптир, Орудуңузбу? Бутум операция кылдырдым. Бул бутуңуз ага чейин эле ушундай? Ага чейин жок болчу. Орудуңуз окшойт. Орудум. Азыр жакшысызбы? Азыр жакшы болуп калдым. Ооруп калган Байынсага барып операция кылдырып чыкканым. Каралашкан бирөө жарым барбы азыр? Кабарлашкан эч кимде эле жок азыр. Жана эртең менен келип уктап калыппын. Эки жолу издеп кеттим сизди келип. Келсем, да бир жолу келсем, жок экенсиз. Продукттан алып келип бияка таштап коюп эле кеткем. Мынага да. Дарыңызга алакча. Оорубаңыз, айыгып кетиңиз. Дагы Кудай буйрса келип турабыз. Каякта экениңизди айтпай эле коюңуз. Мен биякта видеого тартам, атыңызды эле айтпай эле коюңуз. Бетиңизди да тарткан жокмун. Оорубаңыз бар болуңуз, Оорубаңыз. Өзүңүз жалгыз жашайсызбы бул жерде? Жалгыз жашайм. Макул, эми көп нерсе сурабай эле коюн. Бар болуңуз, аман болуңуз,
Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде коомдогу болуп жаткан пайдалуу элдик турмушту чагылдырган жаңылык видеолоруңуз болсо, анда биз менен байланышып коомчулукка жеткирсеңиздер болот. Ал үчүн биздин WhatsApp, Telegram номерлерибиз +7 925 245 89 79. Buna şu yerde ağzımını al. Kögüde. Ket barat ağzını al. Kömürden ışıtıp degenleri. Dağa çıktı. İşte şu yerde ket barat. Sarı parodalar. Köpük. Şu kömürden emeleri. Kömür karellerde çıkan neler? Ne? Şular taşıp çıkardık. Hiç düz yok mu? Motor tarttırağız. Видите? İçindeki parodalar. Bunlar parodalar. Dik gittik. Ciğerin tayına girip. Hemen. Sonralarda gittik. Kademide. Paroda deb qo'yadigan buni ko'mirning betidagi. Shunday o'tib ketdik, 160 metrga kirib ketdik. Ko'mirga yaqinda o'tamiz. Nelardan parodalar. Anam meydan bu yog'idan ıştib. O'tgan ko'mirning qoralari. Şunu koyup durup düşüp yettik buraya. Örnek. Kömürden kara jıltıraklar. Kömürden jıltıraklar da düştük bir ağırlığa. Geler mi? Kömür gözükkende köp parada olup tek olur. Su çıktı uca jetkende ona. Jetkeniye de su çıkarttı dedi, su çıktı. Bu olacak da hazır. Ket bir atağız. Ama şu kattıktan keyin çıkarttı deşi atat. Kömürlü. Şunday. Şu sponsorluk qilib bering deb aytayın dedimdi. Движок işte hep. Kim oğla sürekli canım. Конечно, сохранить путь.
Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.